Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar athiartu Marian Zauthanpui Mizoram Police Inspector General Pulalbiak Thangapa Chawin Hunpui Wak Veta Ven Himna Uluk Taka Ken Ko Mekani Atia Mipui Himna Thlentorin Zan Kholaya Duty Zan Lama Anin Dati Asoi Akashvani Aizawl News ni na anin komna he thu hisoin Pulalbiak Thangapa Chaw Chan Hunpui Bika Ashan Ba in Zan Duty Toranin Da Atia Urlok Zan Lama Bawrak Amwan Viau Ti Soin Zanin Kumhlui Thla Zan Po Bawrak Man Ama Theinan Ven Himna Chatak Ken Ko Tum Ani Atia Zanin Halpwa Hal Vai Baka Pontor Tlan Sakluto Veng Torle Mipui Himna Thlentorin Duty Anin Dati Soin Chiana Thlengpal Veng Theitorle and Dictorin Officer Kai Shwaina Noya Duty Andati Asoi IGP Soidanin Halpwale Hal Moivangin Case and Ziak Nual To Atia Noi Somni Chuang an man to ti soin Aizawl district ringota case hom pakhat siam to ni in district dangnen case somni chuanga omto atia court in thiam lo Achantir chuan jail tan thei ani atibok Pulalbiak Thangapa Chaw chuan halpua wanga in hliam tamtak an thin ti a kumthar chawa shitlang khosik pia lama arpulan tu ti soin damlo tan le kum upatan anok em ati a mipui te chu khab wanga hal lo ni lawin rilru ina du lo awangin hal lo se adu thu soin khap chunga hal luite man chhuak turin tlom ngai pol nen an thok ho atia criminal law dan thar a nuwa evidence atan video clip pom ani to awangin inchung sang achanga hal chopchila man mai theilo po video ala ka ni chuan man thei ani don atia halpua hal vai turin atam theyang ber ruat ani ti soin an man seng lo ani point atam theyang ber man chua Korta tang thengei turin charge sheet siamsak antum ti asoi halpua hi akhap awanga hallo dilabin kan riruwa athalawani ti fia kan duna hallo thei hi du thu samberani silreng re hi khap awanga rem thegani lawa mi engril ruwa athatlo na kan sia kan ti du lo hi asot berroka khap chung to halui tlatte athei anasa man chuak turin NGO tenen po kan thok khowa damlo chaklo te tan po thurit le fi visual tha na kan chen lo na tu ko ani chuwang chuan thal pu khapi nikinin rom thaturin kan nge Home Minister Puke Sabdanga chuan Zanindar kwa hian Aizawl Police Station atanga chhuakin khopui chhunga police le tlom ngai pol duty na shangshang atlokwal dona heta hian sarkar mi poimo shangshang le thuthar thedar tu ten an joy om don ani Mizoram Pollution Control Board chuan Mizoram chu zanin kumhlui thla zana mi puite thoina awangin India rampum hwa pa halpwa le halmoi haltlember state ani ngei an be se thu an soi Mizoram Pollution Control Board ho tu ten Akashvani News Aizawl an shildanin Mizoram chung abik takin Aizawla kumin Christmas urlok zana halpwa le puak thei thil halan manglo antia hi sarkar thu chwami puiten an zom chat wang liaw ani thu soin zanin kumthar lomna le kumhlui thla na huna po Mizoram chu Christmas urlok zan anga halpwa le halmoi haltlember na state ani ngei an be se tlat thu an soi Mizoram Pollution Control Board ho tu te chuan halpwa le halmoi hallo inti mu konga zoram mi pui te chuan na ro pui tak an thok ti soin police le khotlang shwai tu te in pek na po afak tak zet thu an soi bok tu te chuan Christmas nom na roi thena tan ko than tam takin man khat dai plastic le atluk pui te mang lova troi ral thei le silfai thei theng le no an mang chu fak an ti thuan soya kum thar lom na roi buat sai konga po ko than te man khat dai plastic le atluk pui te mang lova silfai thei emo troi ral thei theng le no mang sham turin Mizoram mi pui te an ngen tak meu thuan soi bok John Vanel chuanga Akashvani News Aizawl Mizoram Pollution Control Board ho tu te chuan Christmas lom na rai chena atan koshan tam takin man khat dai plastic ale atluk puite mang lovin choiral theile silfai thei thleng le no an man chu fak omanti thuan soya kumthar lom na rai buat sai konga po koshan tinte man khat dai plastic le atluk puite manglova silfai thei emo choiral thei thleng le no mang sham turin Mizoram puite an ngen tak meu thu an soibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changapuan ani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thlak le chhar theda ani zanin daruk le chanvia Chanchinthar hi puan le aniang
Central YMA Vice President le kumpuan Chairman Professor Lalnun Tluangan zanina kumhlui thlan le kumthar lomna atan halpwa le halmoi hal konga sarkar thuchuak zom cheu turin mi puite angem Akashvani correspondent ne na aning komna he thu hisoin Professor Lalnun Tluanga chuan India ram chu sakhwana la ursun ram ani angin sakho hun puya halpwa le halmoi hal antam chin thu asoya India ram borak chu hun puya abol hlo em chin awangin Supreme Court po ayin rol hial thu asoya heng halpwa le halmoi hal hian mishing te shisel na ti chiat awang le environment ta na thil chalo ani awangin mitinte sarkar thuchuak zom cheu turin angen thu asoibok kan hal da sabiu maya chungte wang chuan khowela khopui bo ro bol lo an thlan chu po Delhi te Kolkata te Mumbai kan han tiang chi te po kha khopui bol lo bo ro bol lo jin kan alang chho ta tuk maya hengte ne wang hian India ram kan ro rel na sang ber Supreme Court thial po hi aronin rola state sarkar sang te na heng hal po le hal moi that lo zia injirtina kalpui turangin na te po aron ti chuak bok ani hengte ne wang hian Mizoram chu ngai po hian country sel na hong thei min hol vel tu environment ti che thei thil heng hal po le hal moi te hi kumina hian a hal ko ngain sum turin kan in som chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani